Svako ima nekog koga više nema. Tako je govorio čovek lav, namrgođen i ljut sav. Bio je pravo muško, zvao se Duško, a prezivao Radović. Sa vrha Beograđanke godinama se oglašavao u emisiji Beograde Dobro jutro, kojom je budio uspavane savesti, zamrle nade i čoveka u ljudima. Prošlog meseca navršilo se 30 godina od smrti tog velikog pesnika, dramskog pisca, novinara, iznad svega velikog čoveka. Imao je srce kao lav, a dušu kao pamuk. Bio je hrabar, pravo muško. Zvao se Duško, a prezivao Radović. Branko Ćopić ima jedan epigram, kaže svaki Dušan jeste vredan, a Radović samo jedan. Od onog dana kad mi je kazao da će to da radi i kad sam ja mislio da je to najveća glupost koja se može roditi u glavi jednog čovjeka, da u 7 ujutru govori 3 minuta i da će neko ustajati baš da to sluša. Međutim, desilo se ono što se desilo. Jedan moj prijatelj kad je u međuvremenu stigao iz Pariza, došao na željezničku stanicu, taksista nije hteo da ga vozi dok ne čuje Duška Radovića. To je bila najslušanija emisija u najneslušanije vreme. Ali kao što se događa takvim ljudima, da sve ono što narod ne sme da kaže ili smisli, on to pripisuje onima koje bije glas da smeju i umeju. Tako da je bilo na stotine raznih krilatica koje nikad on nije rekao, a koje su mu pripisivane. Za ovakvo vreme i ovakve prilike najbolje su one male i okrugle žene, bubnjere, koje se brzo usijaju i odmah greju. Duško je dolazio vrlo rano. Prvo gledao je, dolazeći od kuće, uvijek je išao pešice, dakle dolazeći ulicama Beograda, on je već mogao da vidi kako Beograd diše, a onda dolazeći na vrh Beograđanke sa ovog mesta, on je imao jedan durbin sa kojim je gledao, posmatrao šta se u Beogradu događa i svaku promenu je on nama govorio. Beograd nema dovoljno. Kada smo zacrtavali budućnost, zamislili smo beskvarno. Duško je bio petao koji je kukurikao sa vrha Beograđanke svakog jutra, pre drugih. Kukurikao je ono što drugi nisu hteli ili smeli. Postoje ljudi koji uvek bude istine. On je umeo da bude i neprijatan prema onima kojima je trebalo saopštiti istine. Ko nema u glavi, ima u nogama. Ko nema u nogama, ima u banci. Ko nema u banci, ima nešto u Grockoj. Ko nema ni u Grockoj, naći će mu se nešto u Mokraći. Niko baš nije da nema nigde i ništa.
Duška su slušali usput, a pamtili kroz ceo život. Njegov glas se daleko čuo. Ulazio je u uši, u dušu, u savest i srca mnogih Beograđana. Ako od majke više nemate nikakve koristi, zakunite se u nju pa slažite. On je voleo male stvari i tražio veličinu u svakoj maloj stvari. Neke stvari Duško je umeo da vidi unapred i da ih onako, kako ih je video, saspe u etar. Kada više ne bude ni vas, ni vaše slave, ni privilegija, vaša deca će prodavati dedinje, deci fudbalera, pevača, trgovaca i nakupaca. Posle kraće pauze, dedinje će ponovo postati ono što je nekada bilo. Bio je savest vremena i kao takav se ponašao i naravno dolazio je pod partijske udare. Jesi li čuo šta je onaj ludak jutros rekao? Predsjednik predsjedništva Srbije, general Nikola Ljubičić, to je često pitao gradonačelnika Beograda, Branka Pešića, u to vreme. A taj ludak, i pored upozorenja, nije hteo da ćuti, već je i dalje kukurikao. Da nam bude bolje, ti se stalno bore, što se više bore, nama sve je gore. Da nam bude bolje, svud po svetu lete, a što više lete, sve je više štete. Posle toga, Duško je sa vrha Beograđanke poručio i ovo. Ako već možemo i moramo bez Tita, možemo i bez mnogih drugih. Oni koji su mislili da se bez njih ipak ne može, skinuli su Beograde dobro jutro sa programa, a Dušku zavrnuli pevalo. Strašno. Kada je Petar Stambolić pod pritiskom brojnih slušalaca ponudio Dušku Radoviću da se vrati na Studio B, on mu je rekao samo ovo. Ja jesam mali čovjek sa radija, ali se ne palim i ne gasim na dugme. I time je bila njegova karijera novinarska završena. Strašno. Sloboda nije ono što neki ljudi misle da je sloboda. Što se više češem, sve me više svrbi. Što me više svrbi, sve se više češem. Duška je svrbeo jezik, a bolela nepravda. Ono što Duško nije podnosio, to su bile, čini mi se, 3 stvari. Nije podnosio glupost, nije podnosio laž i nepravdu. Mene su porodici vaspitavali, nije me društvo vaspitavalo. Ja sam imao časne roditelje, časnu porodicu i oni su mene vaspitavali da budem častan čovjek. Duško Radović se zamerio vlastima još 1968. godine za vreme studentskih demonstracija, kada je sa Matijom Bećkovićem otišao među studente medicinskog fakulteta. Onda je on otprilike rekao ovo. Ovde su slike, a tamo su ramovi. Ovde je mladost, a tamo je starost. Ovde je zdravlje, a tamo su štake, lekovi i druga pomagala. Vama kažu da grešite, vi ako grešite, grešite bar besplatno. Vama prete da će doći tenkovi da vas ovde rasteraju. A rekord po broju ubijenih đaka u Srbiji drže Nemci. Pa onaj ko bi hteo da sruši taj rekord sad ima priliku da uđe ovde i da ih nadmaši. To je bio najbolji govor u demonstracijama 1968. godine. Toliko želeo dobrog, a toliko je to dolazilo pod udare. Ja sam recimo bio komunista, pa smo isterali iz partije. Zato što sam ja bio komunista onaka kako sam ja mislio da treba da budem. Kako mu je otac vaspitao, a ne partija. On je volio da sve bude razgovetno. Da pesma bude razgovetna, da misao bude razgovetna, da se direktno kaže šta se misli, direktno. Znači ono, bez uvijanja. Jaki i zdravi ljudi se takmiče, a stari i nemoćni im sude. Vi mislite da život muči vas,
a mi imamo utisak da vi mučite, gnjavite i ponižavate život. Tucite svoju decu čim primetite da počinju da liče na vas. Sve što raste, htelo bi da raste. Neka raste i treba da raste. Ova Radovićeva pesma svojevremeno je bila himna dečjeg festivala Radost Evrope. I treba da cveta. Pod udar cenzure je došla i njegova ona pesma Sve što raste i treba da raste. Jer je nekom drugu tadašnjem smetalo kako to nešto može da raste bez kontrole. Niko nema više od jednog života, ali ima mnogo onih koji pored svog života troše i nekoliko tuđih. Duško je trošio sopstveni život više na druge nego na sebe. On je bio oličenje dobrote i prepun lirike i tih najtanjih žica u čoveku i plašio se da se to u njemu ne razveže. Voleo je, recimo, u kafani da uzme violinu, umeo je da svira onu pesmicu Jedno dete malo bez majke ostalo. Milovan Vitezović je Dušku Radoviću posvetio knjigu Majstore, dobro jutro. Ja sam čak knjigu htio da nazovem Duša Beograda, a samo da stavim u zagradi ono N, Dušan. Jer Dušan je to. On je bio takav humanista. On je oko sebe skupljao one kojima je bila potrebna duševna hrana, malo topline, jedna šačica duše. Bio je uvijek pun duha, raspoložen, veoma različito od onoga kakvu je sliku odavao kad ga vidite na fotografijama sa onim naočarima, onako namrgođenog. Bio jednom jedan lav. Kakav lav? Strašan lav. Narogušen i ljut sav. Strašno. Strašno. Njegove prve pesme, pre svega Strašan lav, sa njima je počela moderna srpska književnost. Vasko Popa dolazi posle, Mija Pavlović posle. Svaka od tih njegovih pesama se može čitati na još jedan način, tako da je on za sebe izabrao taj dečiji teren gde je bio suveren, a u stvari ja ne znam nikoga ko je dublje mislio i preciznije i modernije se izražavao nego on. Tako da se te pesme mogu smatrati dečijim samo uslovno. Zubi oštri, pogled zao, on za milost nije znao. Duško je bio ili je lučio jed ili je lučio med. Kad ne može da piše, naravno, teško je bilo, 45 minuta su tada bile emisije, a idemo svakih 14 dana. I onda treba napisati to. I kad ne može da napiše i kad ne luči med, on ne luči jed. Sa Verom Belogolić, Duško Radović je radio seriju Na slovo na slovo. Kada niko od reditelja nije smeo da se usudi da radi tu seriju sa Duškom, Vera je prihvatila. On je onda rekao, Kamilice, hvala ti, spasla si me. Pušio je i onda pola cigarete gasi, iz hozentregere one rasteže jer je to nosio. I tako sam ja dobila ime Kamilica, tada prvi put, a onda kad je krenulo da se slovo odvija, onda me je zvao Lasto kad napiše, recimo 2 dana ranije nego što ulazimo u studio, jer on je bio perfekcionista. Onda me je zvao Lasto, evo ti Lasto, idi, leti. A kada je ljut na mene, onda me je zvao Luda Nasto. Pogodi kosa, ono pa ovo, staro za novo, igrajmo se na slovo.
Duško Radović je televiziji Beograd ostavio serije za decu i za sva vremena. Slovo na slovo, 1000 zašto, Poletarac. Iz televizije je otišao zbog toga što oni nisu htjeli da razdvoje njegovo etičko ponašanje i njegov rad. Njegov rad je tamo bio najcenjeniji, a njegovo etičko ponašanje, on je bio deo vremena i bio savez vremena. To je tužna priča. To su neke tišine u našem društvu, kao verovatno i u drugim društvima, koje su nastajale. Trebalo ih izdržati, iz njih izići. Duško Radović i Vera Belogrlić izašli su iz te televizijske tišine i zaborava tek posle 3 godine, kada su na sceni Malog pozorišta u Beogradu postavili predstavu Na slovo na slovo. I onda je predstava Na slovo suprotnim smerom, znači iz televizijske serije postala pozorišna predstava. I pobrala posle sve nagrade na Sterinom pozorištu. Tako je. I to je rehabilitovalo Dušana Radovića. To ga je dovelo na Dobro jutro Beograde, krenula je ponovo njegova karijera, jer je bio u Zasenku. I ja tada dobila da radim s Vanglom u svet. Ali to je 70. A bila je 67. kad je Duško otpušten i kad sam ja bila prokažena. Dok neko pije, ja pijuckam, dok neko grize, ja samo grickam, dok neko bode, ja samo bockam, dok neko peva, ja pevuckam, dok neko drema, ja dremuckam, dok neko radi, ja raduckam. I tako malo sitno živuckam. Mnogi ljudi žive skromno i spokojno. Ne uznemirava ih to što drugi žive mnogo bolje. I oni bi mogli živjeti bolje, ali ih je bilo sramota. On je bio čovjek homo medium, radija, televizije. Voleo je ove flomastere, a nije dočekao kompjutere. Ne znam da li bi bio haker, ali sigurno bi bio bloger. I sad kad se peva ovoj djevojko iz Rovaca, Facebookiš li kod ovaca, on bi sigurno bio bard interneta. Duško je bio bard radija na kome je sa malo reči govorio mnogo. O svemu. O ljubavi, o porodici, o našim manama i vrlinama, zabludama, glupostima, slabostima, o svemu što čini život. Za ljubav su zgodni malo vremena, nezgodne mjesta, teškobe, brzine, niz otazivajućih okolnosti. Kada je ljubav lepa, samo tada cveta. Što je više vremena i prostora i raznih drugih pogodnosti, ljubav godi žar. Nigde se tako ne mrze kao u velikim, lepo nameštenim i dobro zagrljenim stanovima. Ima muškaraca i muškaraca. Neki su u stanju da usreće mnogo žena, a neki uspevaju da unesreće samo jednu. Bio je on i metaforičan i sve ostalo. Ja sam čak negde beležeći ovo rekao da on u poeziji postigao sve ono što su htjeli naši nadrealisti. Sa 20 knjiga Radović je ušao u srpsku književnost i u antologije. Ušao je u istoriju radija i televizije, u dečje čitanke i dečje duše, u misli i sećanja mnogih od nas. On je bio mudrac i filozof. Recimo, šta je život? On kaže, život je groznica materije. Ništa što imamo ne može nas učiniti toliko srećnim koliko nas može učiniti nesrećnim ono što nemamo. On je jedan od učitelja našeg modernog mišljenja. Gde bi mu odredili mesto i s koga bi ga postavili kada je u pitanju dečja literatura u Srbiji? On bi bio srećan da ga čovjek stavi uz Zmaja, naravno, prvo posle Zmaja. A ja mislim da je on apsolutno na vrhu, pa posle toga sve ostalo. Ne zauzima ono mesto u modernoj poeziji koje zaslužuje da
ima i koje je junački izborio, ali oni koji prate literaturu znaju da je on jedan pesnik čiji su izumi postali nekakvi modeli koje su posle drugi umnožavali, a on se bavio samo originalima. Ne možemo živjeti bez drugih ljudi. Jedni nam stvaraju, a drugi rješavaju probleme. Ogledao se u svim žanrovima. Čak je i bio i matičar jedno vreme. Najlepše što je on ispisao, što se moglo reći u času kad se venčavaju, je on ispisao. Ne dozvolite da vam zakon uređuje brak. Uredite ga sami, lepše i humanije, nego što to bilo koji zakon može da predvidi. I danas te Duškove reči izgovaraju mnogi matičari u Srbiji, kao i misao. Vi vredite samo onoliko koliko ste potrebni drugima. On je prepoznavao dobrog pisca, darovito, kome treba pomoći. On je prepoznavao ljude koji su trpili određene nepravde, ali vrede. Verovao je i znao da pomogne, da prihvati, da posavetuje. Nema tog intelektualca koji je dolazio na 23. sprat Beograđanke, a da nije voleo Duška Radovića, da ga nije poštovao. Imati prijatelje, to znači pristati da ima lepših, pametnijih i boljih od vas. Ko to ne može da prihvati, nema prijatelje. Ja sam mislio da bi on bio idealan predsjednik vlade. On je bio takav jedan i urednik prvog reda koji je čitao tekstove, unapređivao ih i doterivao kao da su njegovi. Malo para kvari telo, a mnogo para kvari dušu. Zato je čovjek na velikoj muci. U čemu da čuva dušu ako pokvari telo? Šta da čuva u zdravom telu ako ostane bez duše? Takve misli, snažne i duboke, izvirali su iz Duška Radovića gotovo svakog dana. Jedan narod u svojoj 100-godišnjici ili 200-godišnjici retko ima jednog takvog čovjeka sa tolikim intelektualnim poštenjem, takvim moralom kakav je bio Duško i takvim talentom koji je sa sobom nosio, ne samo kao novinar, pre svega kao pisac, kao dečiji pisac. Ovaj zec zna da svira. Ovaj zec ručak kuva. Ovaj zec kuću mete. Ovaj zec... Stasavali smo uz njegovog plavog zeca, strašnog glava, kapetana Piplfoksa, Ačima, Poletarca. Beograde, dobro jutro. Šta je na kraju srede? Četvrtak. A šta na kraju četvrtka? Petak. Na kraju svih krajeva uvek po jedan novi početak. Krajevi se potroše, početci uvek traju, početak, eto šta je na kraju. Kroz život sam prošao kao kroz samoposlugu. Sve što sam uzeo, platio sam. Tako je govorio Duško Radović, koji je sa ovog sveta otišao 16. avgusta 1984. godine. Beograde, dobro jutro. Malo pozorište u kome je bilo postavljeno na slovo, danas nosi njegovo ime. Dve škole u Beogradu također nose ime Duško Radović. Pred Beograđankom je dobio jednu bistu, a drugu u svom rodnom gradu, Nišu, a oni koji pišu noviju istoriju, nedavno su mu postavili spomen ploču na zgradi u kojoj je živio od 1969. godine pa sve do svoje smrti. Kad bismo mi, poput onih Amerikanaca koji su na onim svojim stenovitim planinama izvajali likove svojih velikih ljudi, kad bismo mi izabrali takvu planinu i one koje bi trebalo isklesati, jedan koji je to i zaslužio i imao odgovarajuću glavu, to je bio Dušan Radović. Tako je malo ljubavi među ljudima. Ko ume da voli, ne bi trebao ništa drugo da radi. Dušan je imao dušu i umeo da voli. Radović je radio mnogo i sve što je radio, radio je sa ljubavlju.
i nikoga nikada nije pitao: Duško, možeš li? Sve je prošlo, mi sve je prošlo. Ničeg nema, sve se gasi, nestali su oni glasi. Reći sve je prošlo, za nas dvoje.